Dada Sifa, ninashukuru kwa kunipa kauli. Unajua bodaanza kwanza ile unasema ya Monisco. Unajua depuis tuko ku Monisco, mandat inakuwa toujours une année renouvelable. Inaweza fanya meme 50 ans, inakuwa toujours une année renouvelable. C'est-à-dire ni strategie na ni filosofia yao, ila haiwezi sema kama tunaweza komante mingi pale. Curieusement, Radio Souveraine ili prepare invitation kwa porte-parole et tout à ma structure. Saa niko na mwenzangu Chentwali hapa, porte-parole wa structure ya kwao na shie. Boni mzuri sana sababu ya lazima tuyue tunachambua nini na tunaambia population nini. Dada Sifa, par rapport na ile swali, unajua unamaliza fanya analyse du contexte ya hii juma napita, una comprendre que mu domaine zote, mu sektere zote, hakuna kwenye mkongomani surtout wa est anaweza jipiga kifua nasema maraba hii inaendeka. Kama hasumbuke kwa risasi, anasumbuka kwa magonjwa. Kama hasumbuke kwa magonjwa, anasumbuka kwa njaa. Kama hasumbuke kwa njaa, ni education njo iko en peril, na ile yote inaonyesha kwamba raia wanasumbuka sana sana, na ile yote tunajiuliza ya kwamba eske viongozi ambao tunaita viongozi, wakati wanaita mtu kiongozi maake ndio ule mwana guverne, eske wanazamirika wanajua kwamba wale ambao wanaongoza ni watu, na kama wanaitwa viongozi sababu watu wako. Lakini kuna wengine wakati watu wanasumbuka huku na kule, wanasumbuliwa huku, barefugie bako fasi yote, wakimbizi wanaanza kuwa na ba refugie interne na ba externe, wote ni wakongomani wenye wako wanasumbuka sana. Waangalie watu walitoka hapa Uvira, dada Sifa, walikimbilia Burundi. Ulisikia par semaine wako wanafanya statistiki ya watu wako wanakufa par semaine ni watu ngapi, na ile yote viongozi wa moja hawajali. Nadhani ni question saa vile ndugu yangu Chentwala alisema, d'abord sisi wakongomani, interpellation ya kwanza sisi wakongomani ni kukua umoja pamoja, sababu kama tuko umoja pamoja tutajua namna gani ya kuunga mafikiri fasi moja kwa kutafuta kitu fulani, kama ni plaidoyer pamoja. Me wakati tunasumbuka hivi, tunateseka hivi, na population nao wanaendelea kujishota vidole, huyu anashota huyu kidole, ile haitatujenga na haitatupatia amani. Na ile kwanza ndio tunalomba population ijue kujiunga pamoja na wapate kuwa umoja. Unasema juu ya maakor depuis mwaka jana 2025 tuliona maakor zilikuwa sinye huku na huku. D'abord kulikuwa za akor za Nairobi, kulikuwa za Angola, kulikuwa za Arusha. Apres zile kulikuwa akor za Doha, akor za Washington na zingine ziko mademasha kufanyika. Dada Sifa, nadhani wakongomani tunachoka sana tena sana ile maakor. Nakumbuka wakati walienda kwanza kusinye maakor ya Doha, kila mkaaji, sababu tulikuwa tuko muhali disons periode moment securitaire ama condition securitaire haikuwa mzuri. Kila mkongomani wakati situ wa este, wakati walisikia kama banaenda Doha kuzungumuza, nadhani ku village na mwenye hakukuwa na courant kwenye anaweza sema atabrancher radio ndio afate information, alienda uza pile pour que radio yake ikwamo pile pour que asikie nini taongelewa Doha. Watu wengi walikuwa na espoir Doha, sa vile Waisraeli wanasema tunangoja Masia, ndio vile wakongomani wa este walikuwa nangoja. Kila mtu alikuwa anasema leo walisema nini, jana walisema nini, kesho vitakuwa namna gani. Mais par une grande surprise négative, na ya Doha ilitoka sa vile ya Nairobi, ilitoka sa vile ya Arusha, ilitoka sa vile ya Angola. Yani
Est-ce que Juvenal akuwa impact positif ambao ilikuwa kutere kupitia maakor ambao zilifanyika Doha, Washington consort, même Nairobi, akukuwa maakor il y a pas eu des effets ambao zilionekana sur terrain? Dada Sifa, sisi tuko shirika la raia na shirika la raia inangoya fruit ama matunda ile maakor, tuone ule mwenye alikimbia maskani make arudie tena kwake, tuone watoto warudilie masomo vizuri, tuone couloir humanitaire kama walisinye maakoro fulani, couloir humanitaire inafunguliwa. Unasema Shabunda gisi watu wanasumbuka wanakufa kufa, hakuna madawa, hakuna chochote, na Mwenga vile vile. Ingekuwa ile maakor iko na impact positif, tungeviona kutere. Na njoo kwenye nilikuwa nafikia na kuambia kwamba ingekuwa wingi wa maakor njo amani, kama leo Republique Democratique du Congo ni paradis. Sababu wale wote walienda kule walinurire espoir kwa Wakongomani wa raia wa este, surtout wali espoir yote ilikuwa, machi yote ilikuwa kule, masi yote ilikuwa kule. Lakini tunasikia kile leo banaenda huku, kile leo banaenda kule. Tunajiuliza, après Doha walienda Washington, tuliona matexe mrefu. Ndio unajua diplomasi inalomba maakor, wasinye maakor, c'est ça la diplomatie. Mais est-ce que ile maakor ya kwanza kama hiheshimike, ya pili kama hiheshimike, hawezi ikala fasi moja wajiulize kwa nini hivi vitu haviheshimike? Je, tunavisinye hivi vyote kwa faida yetu ama kwa faida ya raia? Na ile yote Dada Sifa, si kwamba ni kujilombea espace. Juvenal, nini inaweza kuwa ilibloke hiyo makoro isikuwe na impact mu niveau ya population, mu niveau ya republique? Bon, d'abord kuko manque de volonté politique. Nitakwambia kwamba si kwamba tunajilombea espace. Ile maakoro yote Dada Sifa, uko wanasikia kuna kwa accord de paix, accord cadre, banazipatia majina fulani, mais jamais hakuna hata representation ya raia, kusema kama shirika la raia ama watu fulani ambao wanajua chanzo ama kiini ya problème ama difficultés zenziko este, na wanakuwa mwale kikao. Mais ce sont les partis en conflit ndio ilikala kwenye kikao, donc ça vile tukienda Doha kulikuwa una representation ya Kinshasa au sur representation ya F23. Unajua wakati watu wanaikala meza moja wanasema tunazungumzia shida fulani, kuna pasho kuwa watu ambao wanajua shina ya shimo ni gani. Labda wale wawili wanaweza kuwa hawataambiana ukweli, lakini Sifa Chentwali kama tunikala tunasema nono, haukwasahau kusema kitu fulani, plito ifomu nakumbushana na hiki na hiki, tuitie kumeza tunazungumuza. Na njoo pale tulisema makoro yote walienda sinye madialogue zote bila kufaire participer benye banayua magumu ya population. Ndio maana impact positif hayatuiona mpaka sasa hivi. Uko nasikia hata baende kule kote. Dada Sifa, si tunasema mara mingi katika shirika la raia, kama kuko mzozo fasi fulani, ikalisha wale watu kama ni kunivo lokal, waikalishe fasi moja, waongelee shida yao lokal mapale. Magumu ya raia, watu wanakufa Kabare, Ijwi, Kalehe, Fizi, Shabunda, wanasikia sama magumu ya wale watu wako wanakufa est, wanaenda yongelea Doha, wanaenda yongelea Washington, wanaenda yongelea Arusha. Ile yote iko maakor de trop zenye hazifaidishe population. Na ndio maana sisi kila mara tunasemaka plaidoyer tunafanyaka kunivua shirika la raia. Dada Sifa, sisi tunasema kwamba kama ni magumu ya population, kama ni magumu ya Kongo, shida ya Kongo inapaswa zungumuziwa na wakongomani wao wenyewe. Yani wale wa belligérant pamoja na raia, arbitre anapaswa kuwa bien sûr, hawezi kuwa mkongomani, lakini wanapaswa ikala meza moja, wanasema tunafia nini? Population yangu na njoo yako. Population inakufa. Population inakosa watoto wasome. Population wakose dawa. Nini natukosea kama vile raia, hata tuko viongozi, nini natukosea pour que tusikale pasi moya, tuongee hiki na kile pour que hii population tuipatie amani? Na yote napasha ongelewa Mukongo kwenye wakongomani wako. Unajua hawezi kamata batu ya Ijwi wako na konflit Sifa.
iju wako na conflit, tuseme iju nord na iju sud, wakaji wako na conflit, kisha unapandisha avion ase baende ongelea Kinshasa, pale njo dialogi gani itafanyika pale? Pale kwenye conflit iko ijwi na ndio wanapaswa ongelea mambo ya. Yani sisi kama vile shirika la raia tunaona kwamba zile Est-ce qu'il y a au moins shirika la raia ishafanya meme kawaida de charge kwa kuremotre kuonesha hiyo malalamiki au madoléance yao ambao wanakuwa nayo? sili moya tulishaandika na mabarua ziko me. Sasa malheureusement wakati tunazitoa tunajiuliza eske wanaisomaka saa recitation ama wanainteriorize pour que wakati wanaiona inawainterpele. Sisi kama vile shirika la Dasifa tunaona ya kwamba ile maakor iko probleme de trop, haiko ya kuleta amani. Nadhani waende Angola, waende fasi fulani. Nilisikia tena hakuyakuwa communique officiel, sio kama nyinyi mlisikia kama vile wahariri. Tulisikia kama dialogue tena, kuna mademarshe fulani ambayo wako wanatafuta tena kuifanya ikuwe na format africain. Dada Sifa, mimi niko na probleme na wewe hapa. Waende kamata sasa voisin wa Kamagema mwenye hayo probleme yangu mimi na wewe Sifa hapa. Ase naye anashiriki mazungumzo yangu mimi na wewe. Inaweza kuwa comme vous savez que Congo ina appartenir mwa nani za mingi tutabile nisema kuna kwa Siergel, kuna kwa zingine na zingine peuvent être des médiateurs kwa kuangalia kama kurejesha amani. Ndugu Juvenal, haiko meme mediation, na nilisikia kwamba ile demarche ya Senko na SCC banasema kama ile kikao nafanyika wale watakuwa sawa observateur. Mon Dieu, observateur pourquoi? Mena magumu ya Congo wanaivalisha Afrika mzima. Kama ni dialogue ama kama ni kikao yenye iko kunivo africain, tumalize kwanza yetu, tuambiane magumu yetu, shida zetu, probleme zetu. Mwenye alifanya ujanja mbele ya mwingine waambiane ukweli na dawa ipatikane. Baadaye watenda sasa kule yulu mukikao kingine ya kusema kama hii kwa deja kunivo africain. Sababu unajua ikisha kuwa kule Dada Sifa na njoo kwenye tunakuwa na woga. Ikisha kuwa tena kule kuna wamoja wanasema no, hivi mnebeba kule na shia tutaenda tena kule. Hii mnaenda kule na shia tutaenda binarudia tena a zero. Na ikisha rudia a zero tena ile population ndio inaendelea kusumbuka. Yani viongozi wasikilie raia huruma. Watu wanakufa, haiko maimbo, haiko manyama. Unajua wale watu wanasema kama ikamate format africain. Wanaweza tia ba Angolais, ba Sud Africain, ba Malien et ainsi de suite. Est-ce que ba Kongomani wako wanakufa Bujumbura mu maka de réfugiés? Ba Kongomani benye wako wanakufa na masasi huku na kule. Est-ce que kuko ba nationalité ya zile mapays zenye bataikalisha kumeza na ba Kongomani aseme njo dialogue fanyike? Nadhani viongozi kama wanafata radio hii na wanafata sauti ya shirika la raia wanapaswa kujirudia, mwajua kwamba dialogue ya mzuri ni ile ambao mkongomani anaikala mbele ya mkongomani, wajue nini ya kurepare, nini ya kuacha, nini ya kuendelesha, ili mkongomani naye asikie leo aingie mshamba vile inquiétude alime avune. mais unaweza kufuata masemi yake le porte-parole au gouvernement Patrick Muyaya, la façon aliweza kusema kuhusu dialogue. Alisema vile me inamwangaje mwenyewe. Sababu yeye est-ce qu'il a engagé République, il est le porte-parole de la République? On a engagé République bien sûr comme porte-parole au gouvernement, mais alisema comme si je dirais ni aliminimiser façon à communiquer, c'est comme si kuko ka intimidation fulani. Et pourtant kama anajua iko porte-parole au gouvernement, après sema gouvernement inaituma niseme hiki ono ya gouvernement, voici comment tunatarisha dialogue. Mema façon alisema mimi nilichambua mfaso yangu nikakomprendre que haina uzito wake na haina Juvenal, de quelque part société civile, ma confession religieuse inalomba dialogue ifanyike. Est-ce qu'une fois dialogue haizi fanyika, mais on prend les mêmes acteurs walikuwa kama siku za usoni zilizopita na mafe, mnawaza de quelle façon ça peut se passer? No, unaona wakati wasema dialogue iko na phase ama maetape, na wakati iko na maetape kunapaswa kuwa wanaambiana ya maprealable, wanaambia no, tunazungumuza lakini fulani alikuwa kaimplike mwa hiki na kile. Wanaambiana kweli, na wakati wanajua kama fulani alikuwa implike mwa hiki na kile,
wanapashwa kusema kama huyu yeye tukubaliane ya kwamba ataadhibiwa, huyu yeye tukubaliane ya kwamba hata participe, huyu tukubaliane ya kwamba yeye tunaenda naye kama prealable. Na njoo kazi ya ule arbitre pamoja na ile maekipe zingine za kutayarisha dialogue. Dialogue haiko tu mnalamuka asubuhi aseme no tuikale kumeza tu dialogue. Pako sisi tunasema mkiswahili mkifransa ku dialogue. Mais ni mazungumzo. Na ile mazungumzo ni ya wakongomani wao wenyewe. Wale hakuna mkongomani akuwe ku niveau ya awa akuwe ku niveau ya bale, hakuna mwenye atajisema kama yeye mtakatifu. Fasi zote mbili ama kote zote mbili kuna wazuri na kuna wabaya. Yani kuna wote walikosea raia na kuna wenye wangali wanabeba mzigo wa raia kukichwa. Ndio maana tunasema kwamba wakati wanaikala kukiti ya mazungumzo ama kumeza mazungumzo, hii parti hawezi shikamata kusema kama shie njo. Hapana. Wote wako na wamoja wako na makosa, wengine wako na ingine. Wamoja wako na sheria, wengine wako na sheria. Yani ni probleme za wakongomani. Tusiangalie ma intérêt égoïste, tuangalie intérêt ya population. Merci Juvenal Lingala.